Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Blaqlife TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenye enkomo savukazi umvuleni, intokazi yaseLamamkhize. Namhlanje ngivakashele usisi wami ukuchazela kabanzi ukuthi why ala today. Sawubona. Yebo sisi unjani? Ngiyaphila kunjani? Nathi siyaphila. Ngiyaxolisa wenkosi yami. Ngithe sis. Kodwa-ke fine. Uyaphila? Sisi ndiyaphila. Ngi-right. Nami ubuya kuphi ngokuhlala? Igama lami ndizalelwe kwilali yase-Eastern Cape. Ndisuka eMadadana ngenginqi. So uthethe isiXhosa? Andithi isiXhosa. Ngicela ungasiqiniseki kakhulu please. AngisumXhosa. Oh, okay. But ngiyezwa lapho nalapho-ke ngiyahlanganisela. So ube wele ekhaya namhlanje? Kahle kahle into endibeka apha ekhaya ndizocela ukuconfessa kumngani wami endaye ndamenzela into embi ngexesha sasikade ndisebenzisana naye. Okay, manje ndisiqale sonke istory. Okushuthi kahle kahle ndikhule ndinetalente lokuba ndiseluka abantu inhloko. Ngoku bendiseluka abantu inhloko ndaqala ndiseluka abantwana basekhaya abancinci, abantwana bosisi bami. Okushuthi omakhelwane babona ukuba abantwana benza kahle inhloko zabo babahle, batshe baba interested, babuza ukuba ndingabenzelanga malini abantwana. Ndayisho ke nama prize ndibeluka straight back, straight up konke nje. Okushuthi ke kwacaba ndiyandindlondlobala kwibhizinisi lami. Kwase ngokuba khona umngani nami ke endandivele ndifunda naye kwasesikolweni onguSinoxolo owakwaMadlala. Okay. Ngoku okushuthi lo mngani nami ke ndimxelele ngalento yami ekweluka naye vele uhlele ndibona maniseluka abantwana amane endincedisa ke mane endaphisa. Hayi kwasekugcina sesibopatna ke ngoku sesiyenza sibabini lento sisoluka abantu. Ngoku ingxaki apho iqala khona ndigulelwe ngumamam uye waba nengxaki nee-kidneys zakhe. Ngoku kwaye kwafuna ukuba makasiwe esibhedlela. Ngoku ii-public hospitals bekuye kucaba zimhambela kancane bade afumane idona ngoba besefuneka kahle kahle umuntu ozomdonethela nge-kidney. Ngoku kwasho ukuthi ke kufuneka asiwe kwi-private doctor and i-private doctor izodinga imali. Ngoku kwasekudingeka imali ebhizinisini and ndabe ndibona uba ibhizinisi lami akusafani nakuqala, ndinopartner, imali siyayishera kanti ndidinga i-extra money oba ndifumanele umama wami idona ngoba ekade engekho right, sekukubi kakhulu. Ndahamba ndaya esangomeni ndayofuna umthi wokuba umngani wami azinje avele ame emsebenzini, kube khona nje i-valid reason ezomisa emsebenzini enzela uba wonke ama-customer aze kum, enzela uba ndizokwazi ukuba nale extra money ndikwazi ukum-afforda lo gqirha. Then ke ndaye ndaba naso sosibindi ndawuthatha umthi kwesangoma sandiyalela ukuba nje ndizovele nje ndiwuvuvuzele emnyango enzela uba athi xa ingena umngani wami ukuweqa kwakhe zizodumba inyawo. Then ke kugcine engakwazi ukuhamba. Nyani ke ndaye ndawuthatha umthi ndamxelela utshomam ukuba ngomso tshomi ndizawufika kuqala esaluni ndizawuvukela. Nyani ke kwaba into enganangxaki kwangahoyeki. Ndavukela nyani ndafika kuqala esaluni ndangena ndathi uba ndingene ndawuvuvuzela ke umthi. Then yena waye walandela emveni kwam. Wabefika naye ke emveni kwexeshana nje ndifikile sendiwufakile lo mthi. And saye sathi ngosisebenzayo emini ndikhumbula kahle wayekade soluka enye intombazana ndingade ndivana nayo kakhulu yaselalini ithanda nje ukuzokoluka kum ekade kuthiwa nguNosifiso. Uthene sayoluka le ntombazana wathi zibuhlungu inyawo, ndathi hlala phansi okanye nje kukukhathala okungatheni. Ndabe ndisazi and yayibuhlungu le nto uba ndiyazi uba umngani wami uguliswa yintoni and ndide ndiyamkhuthalela ndithi mahlale phansi. Ndabe ndibona uba okushuthi lo mthi uyasebenza. Hayi ndaqhubeka ke ndasebenza. Hayi kwacaca uba ke ngoku kuyahlwa siyavala, savala ke lapho sisebenzela khona sagoduka. Kuthe napha ngabo-10 ebusuku ndava ifowuni yami ikhala xa ndisithi ngumngani nami. Ndiyibambe le call andixelele ukuba uye waqashelwa imoto uphuthunyiswa esibhedlela kubi kakhulu, iinyawo zakhe zivele zadumba okungathi udliwe inyoka or something. Indlela ezidumbe ngayo zidumbile nje zinkulu kubi kakhulu. Kwenzeke le nto beyivele izoyenza. Ndabe ndiqonda uba okay okushuthi lo mthi uyasebenza, as from tomorrow ndizobe sendisebenza ndodwa esaluni and ndizokwazi uba yonke le mali endiyifumanayo ndikwazi uba ndifunele private doctor kamama. Apho kubuhlungu khona ke ngoku njengoba sendifuna ukuzoconfessa kumngani wami
umbe mane nifonele yandi-update njengomngani wakhe ukuba into eyenzekayo i-step ne-step. Esona step esesibuhlungu kakhulu esesidala uba ndifuna ukuzokhonfesa kuye sesokuba sendiyava uba kuthiwa sezoyonqunywa imilenze ngoba kuthiwa imilenze yakhe seyikukubi kakhulu. Ngoku nje ndiyabona uba le nto sendiphatha kakubi sekufuneka ndizokhonfesa ndisho ukuba ndimxele yonke into ngoba kuseyinto esengalungiseka kona kona. Ngoba watsho laa mama wayekade endinika lo mntu wathi nje mosowubona ukuba so-right usengakwazi futhi ukubuya ndizokuxelela ukuba nenze kanjani ukuze iphele le nto. Ngoku ndiyabona uba kunoba ndiluze umnganam kunqunywe iinyawo zakhe angabi sabinanyawo ngeke ndikwazi ngoba ngoku imali vele sendaba nayo and i-private doctor ndayifumana and nomamam se-right. Ngoku into eseyibuhlungu besendisoyika uba ndizosho kanjani kumngani uba mngani kwenzeka kanje. Ndibonile uba masengixele ngoba uzonqunywa iinyawo ngeke kukwazi, ngcono nje ndivele ndiphuthume kuse-early, ngcono ndiphuthume kuse-early ngoba angeke ndikwazi ukuba nomngani onganazo iinyawo. Owam mntu besefana nodadewethu kum, bubumnandi sibuhamba sobabini nje siyavakala isikhala sakhe. And into ebuhlungu ndiyambona umamakhe nayo iyasokola emane yomkoba esibhedlela, abantu bakokwabo bamane beyomkoba esibhedlela kodwa ndiyazi uba ulele kungenxa yam. Ngoba imali beyisihlangene, why bungamsizi pho sonke lesikhathi? Umngani ukuze ndingakwazi ukumsiza bendisoyika yindlela yokuba ndizoqala ngaphi le bendikade ndingenayo. Njengoba sendilana ndibonile uba mandide ndiziqonge isibindi ngoba ingathi nje le nto yoba uzonqunywa iinyawo seyi-serious. Ngoku ndiyabona uba ngoba vele watsho nalaa mama wathi noma ngaye esibhedlela angeke nje akwazi ngokuncedakala. Inye into ezomnceda kukuba masendirayithi mna ze ndithathe umngani lo wam ndiphinde naye kuye enzele azokwazi ke ngokuba amsebenze kuphele le nto imphetheyo. Ngoba le nto imphetheyo akusosigulo, akuyonto itheni ngoba yinto nje eyenziwe ngumthi, yinto eyenziweyo. So umngani wakho umuntu kanjani? Mangase athole izindaba ezinje, mawubhekile kuzoba njani isimo phakathi kwakho naye suka manje kuya phambili? Kahle kahle andisenandaba nam umngani nami noba ngandilahla as long yena ezoba right ngoba kahle kahle into endiyifunayo lana bubulungiswa ukuba azi inyani injoba injalo. Sengingaba kuye-ke ubuya ndixolela noba kandixoleli and uma ingabe engandixoleli ndizo-accepta ngoba ayikho into ebuhlungu kanje enga-accepteka isenziwa ngumngani wakho. Owamntu besikade sikhula sonke sivana sihamba izinto sonke and ke umngani nami ungumuntu othobileyo akakaze waphoxa mntu, akakaze wamosha mntu. Oko sasivana wayengumntu erayithi kodwa nami ndandingazi ukuba ndandizothini ngoba nami ndandigulelwa ngumama ndibona uba andina-option. Nabantu basekhaya kutsalwa nzima kwamna bekundima oncedisa ekhaya ngale mali siyenza kule bhizinesi sinomngani. Kwathi nje uba siyenze le bhizinesi ekhaya bavuya ngoba besendikwazi noba nami ndibeke isonka etafuleni. Ngoku njengoba sekunjena nami bendingathi ndingazi uba mandithini. Kahle kahle kum kwaye kwafika into ethi into entle iza ngento embi ngoba ngokuhle umamam seyaphila kodwa uphile kakubi ngoba uphile ngomnganam, uphile ngeenyawo zomnganam kahle kahle. Njengoba yena umama ngoku ephilile umnganam yena ngaleya uyafa, into enganjalo. Sike simfonele simuze ukuthi kazi uzothatha kanjani, ngikufisela inhlanhla-ke kodwa. Yo. Yebo, kunjani sisi? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from iBlaqlife TV. Yebo sisi. Nginomngani wakho la ungivakashelile namhlanje, so ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela usumlalela. Yebo, ayikho. Unjani Chomam? Nguchomi lo kade usebenza naye esaluni, uyakhumbula? Ngiyakhumbula Chomi, right kodwa. Ndiyaphila mnganami, ever since usesibhedlela sezinjani ngokinyawo? Ngiyafa angazi noma ngenzeni. And kuthiwa ngizonqunywa manje ngine-stress, angazi ukuthi yini engayenza, angazi ngempela. Uxolo mnganami, kahle kahle lana ndize ku-Blaqlife convention ndizokhonfesa. Kukhona inyani endifuna ukukuxelela yona mnganami. Kwasekuqaleni kwafanele uba ndakuxelela cela uze undixolele. Kungenzeka ihlale kakubi kuwe kodwa ngicela uzuzame ukuni-understanda. Kahle kahle mnganami, ukuze udunjelwe zinyawo kube njalo zivuvubala iinyawo zakho kungenxa yami.
into endayenzayo umngani nami ndasike ndagulelwa ngumama. Uyakhumbula ndikubalisela uba ndigulelwa ngumama? Yeah. Into endayenzayo utsho mama, ndahamba ndaya egqirheni elidume kakhulu phaya ekuhlaleni. Ndafike ndacela umthi wokuba ndikuvuvubalise inyawo enzela uzohlala phansi ndikwazi ukusebenza ndedwa kwibhizinisi, enzela uba ndizokwazi ukuba nemali ndikwazi ukufumanela umamam ugqirha ozokwazi ukumlapha kahle njengoba ekade nengxaki ye-kidney failure. Ngokutsho mama into eseyindiphatha kabuhlungu yileyo yoba sowuzonqunywa inyawo. Ndandingazi uba le nto mna izogcina seyibuhlungu kanje, and mnganam ndicela uzundixolele, ndandikade ndingazi nam uba funa ndenze kanjani. Ndandigulelwa ngumama ngapha ndidinga imali, and ndaye ndacinga uba mandixelele okanye wena uzosuke ungafuni ukuyeka ukusebenza ngoba nawe phela imali okade usondla ngayo kokwenu nawe okade unee-needs zakho ngemali yakho. Ngoko ndaye ndacingela uba okanye uzongavumi ukuba okanye undiboleke imali ndiyisebenzise yonke yebhizinesi, okanye nje ungarholi wena kwibhizinesi ndiyithathe yonke imali ndiyonceda ngayo mama. Ngoku ndandicinga uba ngeke uyivume yonke loo nto. Ndavele ndakahambela phambili ndaya esangomeni ndafuna umthi uba uvele udumbe iinyawo uvele uhlale phantsi ungabi sasebenza. Cela undixolele. Kodwa sithena esaa sangoma ndize ndikucele ndiye nawe phaya kuso enzela uba sizokwazi ukuyokulapha, ngoba sitshilo sathi oogqirha noba kungathathwa omphi ugqirha ngeke akwazi ukukunceda. Siso sodwa esinokwazi ukukususa loo nto, ngoba siso esasikade siyifakile, siso esazi ukuba sahlanganisa ntoni nantoni ukuze ube njalo. Ndicela ukuba nje noma ungathiwa mnganam awuzundixolela, oko buzondinika ithuba loba ndikwazi ukuhamba nawe ndiye naso kwesaa sangoma. Ndiyakucela. Ngeke angiyazi-ke le ongitshela yona manje ngi-surprised, angazi, angikholwa njengoba ukuthi why ungenza kanje. Bengenani-ke ucele usizo ukuthi ngcono sihlanganise soyi-2 le mali. Yo, sizama noma-ke ukuhlanganisa imali simsize ungakho cause ubungitshelile isimo sami ngakho manje masusenza nje. Why Chomo ungenza kanje? Mina ungazi kahle ukuthi ngiphila yiphi impilo. Why ungafuni sihlanganise at least? Why ungenza kanjena-ke? Mnganam Jobani sishiba ndiyaxolisa ngoba ndakuhambela phambili. Nam ndandingazi uba mandithini, ndasendibona uba nam ndizoshonelwa ngumama. Ndabona uba mngani andinayo enye indlela endingenza ngayo. Ile nto ndagcina sendithatha isigqibo esinjena and ndiyazisola Jobam. Ndicela ukuxelela nje inyani, ndiyazisola ngesenzo sam endasenza. Nam ndandibona uba umamam uzosweleka phambi kwam, and ndandicinga uba ndandingazi noba ndizoyi-experiensa kanjani nje impilo ongabi nayo umama, ngoba ndandingeke ndikwazi mna ukungabi nayo mama. Ndabona uba tshomi ngcono mvele ndithathe esi sigqibo endasithathayo. Ndiyacela nje uzundixolele mnganam, ndicela nje uba undivumele okungcono. Ndizozama futhi noba sithethe noogqirha apho ukuba nje cela ukhululwe sihambe siyokwenza le nto kwesaa sangoma, then kulunge, then ke ngoku uzokwazi uba nawe uqhubeke nelife yakho. Ngoba kuyefana ngoku neloo bhizinisi alisahambi kakuhle ngoba abantu bayandixaka ndindedwa. Kuyanyanzeleka ndimane ndicela abantu bandincedise, akusafani nakuqala, akufani nangokuya ndandikade ndinawe. And abantu bayasho bathi abantu sebebeluka ngoku intloko abasabaphathi kahle entloko, bafuna isandla sakho nesam kuphela. Bayasho nje abantu bathi bona baqhele wena bafuna wena. Mina Choma, into engingayisho njengamanje, kusukela manje angiyithembi into nawe, ngoba uzongithatha ungise kulowo mama lowo kwakona lokho angikuthembi. Zingahamba ukuhamba kodwa nje Choma angiboni mina ukuthi sisangaphinde sibe right njengasekuqaleni. Angeke nje ngize ngikwazi. Wena ongangisiza ngakho Choma ukuthi-ke uhambe kulowo mama umtshele ngami nanoma yini engenzakala ukuthi ngibe right, ngoba ngeke, angiyazi lento engiphethe, angiyazi. Ngazi ukuthi nje izinyawo ziyasuphuka Choma, ngeke ngize ngikwazi manje. Ngicela nje ungisize, kodwa nje ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nje ngizwane nawe. Angikuthembi kwabona lo, angazi noma usungiqedela noma kukwenzakalani. Angazi ukuthi ngizokuthini. Why Choma ungakhulumanga nami kwasekuqaleni uzwisisane nami ukuthi singayenza kanjani lento le ukuze iphumelele? Wayicabangela wedwa wena wangangicabangela kuzo zonke lezi iy'nhlungu. Ngishiye iy'ngane zami ekhaya, noma wami ekhaya belokhu bezongibheka. Uyasazi isimo sasekhaya, kumele kukhishwe yona le mali le encane uhambe ukuyobheka mina esibhedlela. Ekubeni wena uhlulekile ukuhlala nami phansi ukuthi sikhambe le mali le.
Ilonto ndiyitshoyo mngani wami ndithi nje nam kwaba kuthatha isigqibo ndodwa nje kwasekuqaleni. Ewe ndiyazisola ngokwenza kanjalo. Ingxaki nam kwasekuhlangahlangene ndandingazi noba ndizokwenza kanjani. Ndiyacela nje kodwa sendibonga le ndawo yokuba uvume ndikuse kuwamama. Ndiyakuthembisa uzoba rayithi mngani. Ukuba ke ungixoleli nalapho yi-choice yakho, nawe lilungelo lakho ngoba vele abantu abanjengam emhlabeni ngeke ukwazi umuntu ukuba samthemba sekugile kangako. Kodwa mngani ndibonga le ndawo yokuba uzokwazi ukuba right ngoba andifuni nje mngani into ezothi ngokuwena uzonqunya inyawo. Ngeke nje ndibonile uba masewuthiwa uzonqunya inyawo sekuyenyukela. Ngeke yiloo nto nje ndibonga le ndawo yokuba uyavuma uba sihambe siye kulaa mama esasangoma afika kulungisa. And ndiyakuthembisa uzolunga mngani ngoba nguye wayekade exuba amakhambi wokuba akwenze udumba inyawo. So kusekwanguye futhi ozophinde aziyekise okukudumba. Ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngiphile ngingenazo inyawo. Ngiyacela ukuthi ungisize bandla, ungikhiphe kule nto ongifake kuyona. Ngiyacela ngizolindela i-call yakho nanoma inini. Okay mngani ndiyabonga. Yo, kwasebanzima. Ubuke kwamkela ke kodwa. Ewe uyavuma ngona uba mandihambe naye ndiye naye kwesasangoma ndandikade ndiye kusekuqaleni. Kodwa ke into engayithembisiyo ngakuba sisazophinde sikwazi uba botshomi. Akasathandi. Hayi akasakuceli. Akasathembi. Akasandithembi inhlobo. Kwangoku siye sangomeni nje uthi uya kuba sefuna kwanto nje ezomnceda kweza zinyawo zakhe. Otherwise akathembi noba ndiyomgqibezela na noba ndiyothini. Yini mhlawumbe ongazama ukuthi umenze ngayo ukuthi aphinde abuyelwe ithemba uma kuza ngakuwena? Sengicinga nje ukuba ngoku into esefuna ndiyenze kukuba indlela endizongxengxeza ngayo kuye kuba mna kufuna ndizame ukuba masesisebe mayike wavuma nje sasebenza sobabini ndizosebenza kakhulu nakuqala and ndizame ukupha i-revenge ngoba at least mna ndingarholi noba ngu-10 month yonke imali engenayo ebhizinisini iye kuye. Ndizame nje ukukhava isikolo ngandlela yonke kuzofuna ndisebenze kanzima nje yonke into ezokwazi ukumgculisa ndenze sure ukuba ndiyayenza. So umuntu okulesi simo okusona njengamanje ungamyala uthini ekhaya? Bendizomyala umuntu ukuba abangani ngicela sibaqaphele uba unanhloboni yomngani. And enye into ebalulekileyo mangaba unomngani yenza sure ukuba uyazazi ingxaki ahlangabezana nazo endleleni. And kwezo ngxaki ahlangabezana nazo uwenze sure uba uba nayo ikluba angaphuma kanjani kuso ngoba kungenzeka uba nguwe indlela yokuba umngani wakho makaphume kule ngxaki ajongene nayo. Eyona nto nje ebalulekileyo kuba masizijonge inhlobo zabangani ngoba mna ndimbethreyile owami umngani obekade endithembile. Namhlanje sejikile umngani wami wasisitha kum ngenxa yezinto mna endizenze kuye ezimbi engandenzanga nto imbi engandisukelanga ndim omsukeleyo ndamenzela izinto ezimbi. Ngikufisela inhlanhla ke mesenzama ukukhulumisana usumncenga kabusha ukuthi uphinde nakho umngani futhi noma ngabe kuthiwa akasakuthembi. Ngikufisela inhlanhla. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ndiyabonga nami. Angazi kubuhlungu umuntu usukunosuku uhleze ezwa okusha. Angikazi ngize ngiyitshela ukuthi ngiyoke ngizwe into enje before but ke I hope abantu basifundile isifundo kuyona le episode le. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.